ko hakomeje hatangazwa amakuru avuga ko AS Kigali ishobora guhagararira u Rwanda mu mikino nyafurika, ariko ayo makuru siko ameze. Rayon Sport na AS Kigali akanyundo gashobora kwemeza ko uzahagararira u Rwanda gashobora kuza gukubitwa kuri uyu wa gatanu, tukaza kurara tumenye ikipe iri burare twese hamwe nk'abanyarwanda tumenye ikipe ishobora guhagararira u Rwanda, ariko amahirwe kugeza ubu ngubu ari hagati y'ikipe ya Rayon Sport na AS Kigali. Turi bumenye uzahagararira u Rwanda mu marushanwa ya CAF Confederation Cup kuri uyu wa gatanu mu nama ihuza komite y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ubwo shampiyona yahagarikwaga mu Rwanda. Ferwafa yahise yemeza ko APR ihawe igikombe cyihitikiye yo kuzahagararira u Rwanda mu mikino y'amakipe yabaye ya mbere iwayo CAF Champions League. Gusa ntibatangaza ikipe bazajyana nayo mu mikino nyafurika, ariko amakuru dufite twavuganye n'umunyamabanga wa Ferwafa kuri ibi yatubwiye ko batari babifataho umwanzuro, aho bizaterwa n'ibyo kafu izababwira. Ibi bikaba bitangaje ugereranyije ko ahandi henshi muri Afurika hafashwe umwanzuro wo kurangiza shampiyona wajyanaga n'ikizakorwa no gusohokera igihugu. Uko izindi shampiyona zagiye zirangizwa ku mugabane wa Afurika biraha amahirwe Rayon Sport. Kenya Gor Mahia yahawe igikombe Shemera Sugar na Sonyi Sugar zimanuka mu cyiciro cya kabiri. Nta cyavuzwe ku makipe azahagararira iki gihugu muri Afurika. Angola shampiyona yarasheshejwe, ntawe wahawe igikombe. Petro do Rwanda na Premier d'Agosto zari za mbere zihagararira iki gihugu muri Champions League. Nta cyemezo kirafatwa cy'uzahagararira muri Confederation Cup. Guinea shampiyona yarasheshwe, abazahagararira iki gihugu muri Afurika ntibaramenyekana. Burkina Faso shampiyona yarasheshwe, harimo FC na Saritas FC nizo zemejwe kuzahagararira iki gihugu muri Champions League na Confederation Cup. Izi akaba arizo zari zahagarariye igihugu mu mwaka wabanje. Ethiopia shampiyona yarasheshwaho, nta kipe izahagararira iki gihugu mu marushanwa nyafurika ataha. Congo Brazzaville AS Toho yahawe igikombe habura iminsi 6 ngo shampiyona isozwe. Iyi izakina Champions League, naho Diable Noire yari ikurikiye ikazakina Confederation Cup. Liberia shampiyona yarasheshwe, amakipe 4 ya mbere azahura hagati yayo habonekemo abazahagararira iki gihugu mu mikino nyafurika. Cameroon shampiyona yahawe ikipe ya P-Wad Bamenda bahura iminsi 6 gusa isozwe. Koto Sport yari ya kabiri izakina Confederation Cup. Congo Kinshasa shampiyona yahawe TP Mazembe Englebert, aho AS Vita Club yari ya kabiri zizakina Champions League. AS Manema Ikindo nayo na DSMP Mapema Pembe zakurikiraga zizakina Confederation Cup. Uganda ikipe ya Vipers yahawe igikombe habura iminsi 3 ngo shampiyona isozwe. Izakina Champions League mu gihe KCC yari ya kabiri izakina Confederation Cup. Muri South Sudan shampiyona yarasheshwe ndetse nta kipe izahagararira iki gihugu muri Champions League, aho ariko Arbita Juba FC izakina Confederation Cup kuko yari yararangije kwegukana igikombe cy'igihugu mbere. Amategeko ya 2019-2020 yahaga amahirwe ikipe ya AS Kigali nyuma yaho Ferwafa ishyiriyeho hanze imyanzuro yafashe kwihagarikwa rya shampiyona. Ku mbuga nkoranyambaga zaho hatangiye gucicikana amakuru avuga ko ikipe ya AS Kigali ariyo ifite amahirwe yo guhagararira u Rwanda mu mikino nyafurika. Aha bakaba baragenderaga ku ngingo ya 6 y'amategeko yagengaga kwitabira imikino ya CAF Confederation Cup ya 2019-2020, aho bavugaga ko mu gihe igikombe cy'amahoro kitabaye, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri icyo gihugu rishobora kohereza ikipe yari yakinnye iryo rushanwa mu mwaka wabanje. Ayo ariko akaba ari amategeko y'umwaka wa shampiyona uri gusozwa, ntabwo ari amategeko y'irushanwa y'umwaka ukurikira. Amakuru dufite ndetse ko bishobora kuba ko hari nabo muri Ferwafa bafashe umwanzuro w'uko AS Kigali ariyo yagakwiye gusohoka, nubwo komite nyobozi yirishyira hamwe ari igomba kubifataho umwanzuro. Aha ariko unasomye neza ino ngingo y'amategeko yo kwitabira Confederation Cup bavuga ko ari uburenganzira bw'ishyira hamwe riba rifite ryo gutanga ikipe yasohotse umwaka wabanje, ntabwo biba ari itegeko. Bityo mu gihe haba hari federation ifite andi makipe ayifasha gutoranya ikipe izahagararira CAF Confederation Cup, nta kibazo byateza bipfa kuba bitabayemo kubera andi wenda amategeko yo mu Rwanda avuga ko mu gihe nta gikombe cy'amahoro cyabayeho
Amategeko mu Rwanda akavuga ko mu gihe nta gikombe cyabayeho kugeza ubu ntacyo amategeko yacu avuga muri gihe hatabayeho igikombe cy'amahoro kubera impamvu za force majeure nk'uko byagenze, ariko amategeko harateganya ko ikipe ya kabiri muri shampiyona ariyo isohoka mu gihe itahawe shampiyona ari nayo yatwaye igikombe cy'amahoro. Nubwo uyu wenda ntaho bihuriye kuba ibikombe bibiri byaratwaye n'icyo igikombe cy'amahoro kitabaye muri 2004 maze umwaka ukurikiyeho hagasohoka ikipe yari yarabaye iya kabiri muri shampiyona. Iyo uhuje ibi byose usanga ikipe ya Rayon Sport ariyo ifite amahirwe menshi yo kuzasohoka muri CAF Confederation y'umwaka utaha, gusa na AS Kigali biracyashoboka nubwo byose bizaterwa n'ibyo CAF izasaba ndetse n'umwanzuro wa komite nyobozi ya Ferwafa. Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko mu Rwanda gahunda nshya zigamije guteza imbere siporo harimo ko n'amashuri yose igiye kujya ihabwa umwanya, kuko wasangaga hari amashuri amwe atakigisha agashyira imbaraga mu yandi masomo ikirengagizwa siporo. Inama y'Abaminisitiri yateranye kuwa mbere tariki ya 18 Gicurasi 2020 iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yunguranye ibitekerezo ku ivugururwa rya gahunda yo guteza imbere siporo mu mashuri. Umuyobozi mukuru ushinzwe ingenamigambi muri Minisiteri y'Uburezi Rose Baguma yadutangarije ko hari aho wasangaga isomo rya siporo rishyirwa mu masaha y'igitondo ku buryo muri icyo gihe iyo umunyeshuri agiye gukina kongera gusubira mu ishuri biba bigoranye kuko aba agomba kubanza gukaraba. Ati muri iyo gahunda ya siporo turasaba ko bongera gusubiramo ingengabihe ubwayo kugira ngo amasaha ya siporo abe afasha abarimu n'abana. Urugero ushobora kuvuga uti abana bataha saa 2 kuki siporo batashyirwa ku isaha ya nyuma cyangwa bakaba mu kigo nibura ukareba isaha iboroheye. Muri iki gihe siporo izajya ibazwa mu bizamini bisanzwe ndetse no mubazwa muri gihembwe nk'isomo risanzwe. Yakomeje agira ati mu kizamini cya leta ntabwo turabishyiraho nonaha ariko bishobora kuza nyuma ubwo bizakorwa na REB. Ikigamijwe cyane ni ukugira ngo babe babikora muri iyi minsi, ntabwo biri mu bizamini bya leta nonaha ariko bishobora kuzongerwamo. Imwe mu mbogamizi zihari nuko hari amashuri amwe namwe adafite ikibuga, gusa Minisiteri y'Uburezi isobanura ko amashya ari kubakwa ari guhabwa umwihariko wo asiga umwanya w'ikibuga mu mashuri adafite umwanya wo gushyiramo ikibuga. Baguma hasobanura ko hashyizweho uburyo bwo gukorana n'inzego z'ibanze harebwe uburyo abana basangira ibibuga biri hafi aho mu karere no mu mirenge n'ahandi. Atushobora gusanga mu murenge umwe hari amashuri 18 muri yo afite ibibuga 2 ntabyo nta n'umwanya, kubera iki abana batafashwa bakajya gukinira ku kibuga cy'ibindi bigo wenda hari umwanya ku murenge ku karere n'ahandi hose. Ibyo bigakorwa n'inzego z'ibanze mu gihe tubona ko buri kigo tubona ko ikigo nta mwanya dufite uko abakiniramo dufite amashuri ameze gutyo. Minisiteri y'Uburezi isobanura ko iyi gahunda igamije gufasha abana kwiga neza no kugira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye, binajyana na gahunda y'igihugu cyashyizeho cy'amasaha yihariye ya siporo ku bakozi n'izindi nka Car Free Day. Ariko abana tugasanga ntabwo bafite ayo mahirwe cyane. Ikindi ni ukuzamura impano zabo duhereye mu mashuri hakiri kare ngo umenye impano abana bafite wazatangira kuzamura. Baguma asobanura ko nyuma yo kubona impano z'abakiri batoya hazabaho gushaka uko bajya bahurizwa hamwe mu mashuri y'imikino ku buryo umuntu wahisemo kwiga siporo ari we uzajya ubazwa iryo somo mu kizamini cya leta. Ubu hari kaminuza mu Rwanda hari ishami rya siporo naho hagiye kuvugururwa uko ryigishwagamo kugira ngo haboneke abantu benshi baryigamo. Bahitamo kwiga siporo biga ibinyabuzima biology, iyo bageze mu mwaka wa 3 wa kaminuza bahitamo ibinyabuzima cyangwa siporo. Atabenshi usanga bahitamo biology kuko ntabwo twabatengushye ku buryo bahitamo siporo. Abenshi biga biology kugira ngo bazayigishe ariko siporo ikaba inyongera. Ubwo amashuri azaba afunguye iyi gahunda yo kwigisha siporo izahita itangira, gusa hari ikibazo cy'abarimu bagomba kwigisha nubwo Minisiteri y'Uburezi isobanura ko iteganya gutanga amahugurwa ku buryo haboneka benshi bafite ubushobozi bwo kwigisha iri somo rya siporo. Umuyobozi mukuru ushinzwe ingenamigambi muri Minisiteri y'Uburezi Rose Baguma yasobanuye ko siporo igiye guhabwa umwanya wihariye nk'isomo rifasha abanyeshuri kwiga neza no kugira ubuzima buzira umuze. Abakinnyi benshi bazasoza amasezerano y'umwaka utaha bakanga kongera andi bitewe n'impamvu zitandukanye. Amakipe yabo arimo guhitamo kubagurisha kubera ko bari kwanga kubahomba umwaka w'imikino utaha. Mu makipe menshi atandukanye harimo ikibazo aho abakinnyi bayo bari kugenda banga kongera amasezerano, gusa hari abagifite amasezerano ari imbere ariko nk'uko hari ababanje kumvikana n'amakipe bakinira ariko bikarangira bisubiyeho. Thiago Alcantara n'umwe muri abo yasabye Bayern Munich ibyo yari akeneye babanza kubyanga, ariko mu gihe
babyemeye aza kwisubiraho avuga ko ashaka impinduka mu rugendo rwe rwo gukina umupira nk'uwabigize umwuga ku mugabane w'Uburayi. Ni inshuro ya kabiri umuyobozi wa Bayern Munich Rummenigge amaze kubigarukaho ko hari abakinnyi bazasohoka muri Bayern Munich kubera ko banze kongera amasezerano harimo Thiago Alcantara. Byamaze gusobanuka bidasubirwaho ko atazakomezanya na Bayern Munich. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Rummenigge yemeye ko Thiago Alcantara yaganiriye nabo abamenyesha ko azagenda kandi nta kibazo bafitanye, nta kipe iragaragaza ko imushaka kugeza ubu nubwo havugwa amakuru atandukanye hirya no hino. Rummenigge aganira na Sky Sport Germany, mu by'ukuri ikiganiro byarakozwe hagati y'ushinzwe imikino Hassan na Thiago Alcantara kandi bisa nkaho bumvikanye. Thiago yabwiye Hassan ko ashaka kugira ngo ikindi kintu gishya akora, rero nuko bimeze, tugomba kubyemera, dufitanye nawe amasezerano asigaje umwaka umwe w'amasezerano kandi naramuka yemeye kujya mu yindi kipe, iyo kipe igomba kwishyura amafaranga dukeneye. Ntabwo nshaka kuvuga ku mafaranga tuzamugurisha, ntabwo mbabaye, ndamukunda, ndatekereza ko ari umukinnyi uhambaye cyane, ni umukinnyi mwiza kandi ni umuntu mwiza cyane. Ikintu kimwe ntabwo nibagirwaho, ku myaka 29 niba ashaka gukora ikintu gishya agikore nonaha, kubera ko niba uri mu myaka 30 biba bigoye guhindura ikipe. Kugeza ubu birasobanutse neza ko Bayern Munich ishaka kugurisha uyu musore w'imyaka 29 y'amavuko, ariko azajya mu yihe kipe? Hari amakipe menshi ari kuvuga ko amushaka, by'umwihariko yo mu Bwongereza. Liverpool niyo kipe ivugwa cyane kuko Jurgen Klopp yamaze kumenyesha ubuyobozi ko amushaka, kandi bivugwa ko Thiago Alcantara ashaka kwerekeza muri Liverpool, nubwo hari ibihuha bivuga ko na Manchester United imushaka. Nta mahirwe menshi Manchester United ifite yo kuba yagura Thiago Alcantara, ahubwo mu gihe Liverpool yashyiramo imbaraga nyinshi yamwegukana, kuko ntabwo ahagaze amafaranga menshi. Bayern Munich irashaka miliyoni hagati ya 30 na 40 z'amayero nk'uko BD ibitangaza. Thiago Alcantara afatwa nk'umwe mu bakinnyi beza bakina mu kibuga hagati mu gice cye yazamukiyemo muri Barcelona mbere y'uko yerekeza muri Bayern Munich, amazemo igihe kitari gitoya akayifasha kwegukana ibikombe bitandukanye. Uyu Muholandi yatwaye ibikombe 7 bya shampiyona bikurikirana na Bayern Munich, atwara igikombe cy'Ubudage inshuro 4, igikombe cy'isi kuva yayigeramo muri 2013 kugeza ubu aracyari muri Bayern Munich, aho akomeje imyiteguro y'umukino wo kwishyura Champions League bafitanye na Chelsea. Umukino ubanza Bayern Munich yatsinze ibitego 3-0 mu Bwongereza. Birumvikana ko umukino wo kwishyura uzabera Allianz Arena. Mukeshimana Joy yasoje amasomo ye y'ubutoza muri kaminuza ya Leipzig. Umunyarwandakazi Mukeshimana Joy Happiness yamaze gusoza amasomo mpuzamahanga y'ubutoza mu mikino y'abafite ubumuga Paralympic Sport yigiraga muri kaminuza ya Leipzig mu Budage. Nta masomo yatangiye tariki ya 2 Werurwe 2020 asozwa kuri uyu wa kane tariki ya 30 Nyakanga 2020. Yitabiriwe n'abanyeshuri barenga 46 baturutse mu bihugu bitandukanye. Mu Rwanda haturutse 2. Amasomo barangije ni aya siporo asanzwe atangwa na kaminuza mu Budage ya Leipzig University. Iyi kaminuza ifite igice cyo kwigisha abatoza mu mikino inyuranye, ITK International Training Course College, ifite abanyamuryango mu bihugu birenga 50 ku isi. Uyu mwaka wo mu cyiciro cy'impeshyi summer semester 2020 bari bagabanyije mu matsinda 4 yakurikiranaga amasomo mu ndimi 4 zitandukanye: handicap, sport, English, football, Spanish, volleyball, Arabic, track and field France. Mukeshimana Joy we yari mu cyiciro cy'imikino y'abafite ubumuga handicap sport, bigishwaga n'abarimu bo mu Budage, ariko buri tsinda rikagira abasemura bitewe n'ururimi bigagamo. Imbogamizi ya mbere ikomeye ngo bahuye nayo ni icyorezo cya COVID-19 cyatumye babanza kwiga bifashishije ikoranabuhanga rya Zoom. Mukeshimana avuga ko ariko nta kundi bari kubigenza, ngo nubwo hari imbogamizi ntibyababujije kuzihanganira, ndetse akaba ashima Imana ko yabafashije gusoza amasomo neza. Iyo umubajije icyo yungutsemo agusubiza ko ari byinshi, ndetse ngo agiye kubishyira mu bikorwa bigire icyo bizamarira abafite ubumuga bakora siporo zitandukanye. Ati nungutse byinshi cyane mu mikino y'abafite ubumuga, nk'uko nubwo nsanzwe ndi umusifuzi muri sitting volleyball, ntabwo ari byo nize gusa, ahubwo twize ibijyanye no gutoza imikino irenga 10 muri parasports, harimo wheelchairs, basketball, goalball, jelly draw, long jump, gusiganwa ku magare ukoresha amaboko, football y'abafite ubumuga, gusiganwa ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona, ndetse n'ubw'ingingo. Ni byinshi nungutse kuko nabashije no kwiga sport science muri rusange, ndetse na sport educators and sport medicine. Iyi kaminuza yagiye inyurwamo n'abanyarwanda banyuranye bahize amasomo atandukanye ya siporo, nka Seninga Innocent yarahize na Kirasa
Karasira Eric nawe yarahize, Hatungimana Christian n'abandi banyuranye. Mukeshimana Joy Happiness ni rimwe mu mazina azwi cyane muri siporo ya hano mu Rwanda, haba mu mupira w'amaguru, dore ko ari mu bakunzi b'imena b'ikipe ya Rayon Sport. Kumenyekana kwe muri siporo siho bugarukira gusa, ahubwo asanzwe ari umusifuzi mpuzamahanga mu rwego rwa Afurika para Volleyball International Referee mu mikino ya volleyball y'abafite ubumuga.